Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsaludsud kapay kadagiti padam agardinero no anya ti rumbeng nga iesprem iti mulam anateng lakay. Ay nakaw, amok teraramide, Lolita. May payatlat tamat no agkonsulta kapay nga umuna lakay. Sapay nangin at ginatang mo nga iesprem ang mga numasubraam tumanen. Wana tapos siguradong epektibo. Saan matamabali na bay aklat na mapeste na itimulak? Unay kamatay. Kat di ka agungat alakay. Suggestion ko laang matday jay. Makarengreng nga raw. Irwar ko man kahit di tibutas ka o ta. Grubata ka. Mabit lang ta siya kung timangirwar. Agawa ma. Di ka buntong-buntog di tatanay. Anya turasan. Agasang manday dyan nga ini-spray nila kay mo itinateng amula na maray. Ay nawaw. Apay ka di marimer na. Lima basak iti garden nyo itay. Kat nasubraan samot maray. Pinalagipak itay agsapa mare. Ngam isupay kit diti makaungat. Sayang ti kwartayo no kas jay maray. Sapay nangina ti chemical ita. Ay, anya ngay nga rod mare. Kat isumat ti ammo nila kay ko. No agsauak, ibaga nang agpakalaingak. Idi na minsan, sinubraan naman ng tiin niya buno na. Ay, jak amuman ka nila kay ko mare. Di na kaya ti masuruan. Lugi kayong tunukas tamare. Masaysayang lang dagiti abono kan chemical. No sobra, saan matla ang amakan ti mula? Da kayon tuman ti mangidiretso kan kwa na mare. Tano siya, awan dengdenggen na. Nakitam ka di ti garden da pare pedreng kan mare Lolita, wan lakay. Wain bakit? Nasumbaran man ang tinyespray ti kumparik a chemical. Anya nga rod ti aramidaw. Anya kumangay bakit? Ay kat kasaritam Ibagam, adi na sobraan ti chemical nga us-usaran na. Jay kumamat husto laeng Nguraan naktukit din no kasta bakit? Malagip mo tay nasubraan nga abono na iday. Dahit na laeng, ang mga no panunutan na mat nga agpakalaing ka. Naalam bakit? Nagsauak, ang mga nusakitin naman ang tibagak. Dahil paya pari pedreng. Ay, kasano nga tadaytan? Isungawan mabatbati ti bayad tinatengda. Tama pan amin iti chemical ka nabuno. Ha? Kita ka mayat timod na. Pada sa kakasarita may papan iti day tabanag. Itiming ko lang. Sa dino tinagapwam pari pedreng, iti garden ko pariwan. Kasla saan ka pa na makaisam pare? Apay ka day? Kasan umat ngamin pare? Natay lagi ti mula ka natag? Anya, kat no nag-spray ka kanumot iti kalman pare? Ay, naka mo no kasano na pasamak na jay. Ay nawaw, sayang mata pare. Ang mga nusobra ti inyo spray, iso naluto ti mulam. Marurudak ka ni bakat ko pare. Ha? Apay ni bakit mo? Nakaduntumat kami ti pagbagana may papaniti pa nag-spray ti mulak. Iso ti malas pare. Sikakit limot pare. Ni bakit mo pa ilang mo ti pabasulam? Sino kumapit ti daduma papasulat? Sumanauntumat kami. Pakibyangan amin nga ramidag. Anya nga ita? Agmamalas kami lakit nga runan. Asino ka no ti malas nga ibagbaga day tapid ring, wan lakay? Ni kanong bakit na? Ni Mari Lolita? Ay nawaw. Asino kumapay? Isulang mat ti amok nga asawa ni Pedring. Anyat na pasama kaya?
Naluto ti mula daan nateng bakit. Anya? Kat ni Mari Lolita ti pampabasulan na. Iso kano ti malas. Ay, nagturod mo day tataon. Ni bakit na pa'y ti pabasulin na? Di na siguro manin maaklon a sobra ti spray na a chemical. Iso analuto ti nateng amula na. Day, tama ti madi nga ugali ti kumpare. Pinatamaam kit di kuman a. Agrom day tatao. Ipasa na iti sabali at tao ti basol na. Anya a klase ti asawa day taapare pidreng. Ay nawaw, kunak man no agsibog ka itapidring lakay. Nagawid ka matadagos. Awanan, ti masibugan. Kasano nga awan, kat no kay isprim laang mat. Imposible ang napis ni amin. Natay da nga raw. Ano pa lang ti sibukak ngayon, natay ba't amin ang. Anya? Sika ti malas, bakit? Na, tasyak pa'y ti pabasulam? Una ata kung kontra am amin nga raramidag. Makita mo na itang epekto ti aramid mo. Agmamalas tayo. Ay, unay kan? Naragsak ka mo't siguro na niya. Unay kamatan pidring? Asay numatidang nga maragsakan no kasta tinapasamak. Di ka managindi ti amo rita, Lolita. Amo ka nabayagan ngay karkararag mo ang mapasamak ti kastoy. Jak amukan ka pidring. Ti ibagam kit day, naluto tamulam ta sinubra am ti kemikal. Agkape-kape amare Lolita. Agyaman na ka, Marimer na. Ay na, talagang agburburat ti darak iti dayja pidring, Mare. Ay na mare, no ammom lang timbaga na kinilakay ko itay limabas dito'y balay. Anya man ang timbaga dayja a tao, Mare. Si kakano ti malas, mare. Ay talaga, amat ha? Kasano asaan amaluto tinatang amula na no sinubra naman ng ti chemical nga inusar na? Ay, ammo pa'y iti asawang, mare. Ipabasol na ken katibasol na mabalin met ngamin nga agsaludsod no saan asigurado iti aramiden na. At damit nila kay ko ang mabalin a pagsaludsodan na, mare. Agpakalaing tumang ngamin, Mare. No anya ti ammo na, iso ti aramiden na. Awan malugi kayo no kasta, mare. Sayang ti kwartayo. Saan kayon sapay met ang nakabayad iti supplier yo? Kat, sa dino man ang ti papanam si kapidring. Itayan ni nanang. Apay, anya ti aramida medjay. Anya kumapay. Mapanak bumulot iti kwarta. Manan? Anya nga rod ti maramida kat natayimot na iti mulak. Nasken nga mulak man na. Manon ti kwarta na sayang, ngam di ka pa'y malagnakam. Ay nawaw. Anya nga rod ti kayat mo. Saan ako nagmula? Inton ko nagreklamo kan tumanan no awan may gatang iti bagas. Saan akas ti kayat ko asawan? Pagadalam ko manda kita. No saan ka asigurado iti aramidam, agpasuro ka iti padam agardinero, tapno saan amasayang ti kwarta. Amom si Kalulita, talaga nga ginlaing ka. Iso nga agmamalas tayo takasta ka may. Tangiwat mo ti makagapo no apay nga agmalmalas tayo ita. Agsauak mata. Saan amabalin nga urayak nga do ti masayang a kwarta? Di ta ka man langan. Talaga siguro akas tamon. Anya ti masapol mau, pedre nga nakaw. Mabalin ti umutang nanang. Ay nawaw. Anom ti kwarta. Igatang ko iti imulam yan natin nga. Na, agmula kayaw. Saan kayon sapay mo't anak kaapay tanak ka? Awanan, ti apitan namin nanang. Di mo ibaga at tinakaw damot ti mulayaw. Natay nga rod. Masurunang ngamin iti dayjay alulita. Kompleto man ti istoryam si Kapidreng. Saan ka maawatan? Kastoy ngamin nanang. Sakbay ang nag-spray ag. Nagadua sao ni Lolita. Makarengreng. Hindi nalpas ti spray. Nagdiretso ka nagawin. Hindi agsubli akiti kabigatan na. Natayon nagiti mulak. Anya? Amangan mo't no sinubra am ti chemical Ay nanang. Talaga kit di ang agmalmalas kami.
Malas na dyan, Lolita. Hmm. Anay ko, uray kayo mo tananang. Sipatin lakpay ba? Mabinsan pa'y ngay bagam ti kasta. Saan lang asipat ni maramanam kanya? Kat pudno mat nanang. Ni Lolita ti magagapo no apin agmalmalas kami. Anya, kurang mo pa'y. Rinapido mo. Jak magustuhan dagit arum-rumar di tangiwat mo. Anya ngay nanang. Itayak pa nga gururay. Anda ka di may pabulit yaw. Agsarita kami pa'y iti asawam. Talkin yung samat ni Lolita nga masyak nga anak yaw. Di ka man dagulit si Kapidreng. No saan da kapabuludan, awanan na. Saan kami na makamula. Awanton ti kanan may. Kas na ko nakitayang. Agsarita kami pa'y nga umunakin ni bakit mau. Kaanon to nanang. Numawaya anak ka. Anya nga iti amaw. Ang mga nukurang manen ti istoryam kanya. Kaya't ko lang ti makasigurada. Anya ngay, ada nabulod mo kaninanang. Awanan ti bibiyang mo. Katagsaludsudak ata asawa nakit nga rod. Naawan intad na. Adda nga raw maramidam. Adamot basit akwartak dito eh. Ngamjak kaya't amasayang manen. Pangalam kumangay ti kwartam. Naa, tasikapay lang tinangato ti pride na dita, kalpasan tinaramid mo. Di ka man sumanao. Namalas lang arunan ti tao. Karkarwan nyo pa'y mag. No kasta ka lang akanayon, no di mo denggan ti may bagbagaken ka, ay talagang agmalas ka pidreng. Asino nga min tinangibaga asubram ti iisprem a kimikal. Kita man na. Ang mga no umay ni nanang kat kumpurmi man ang tipulpulong mukin ko na. Da kayo mati lumabas iti paraangan may nanasimang. Mapanak man di tayan dalulita ken Pidreng mirna balasang ka. Aywan, kasari tayo dagiti agasawa, nana. Madamag kuman. Amangan kit de no amuyo ti husto anapasama. Basol matlaang ni pare Pidreng, nana. Adda ka di pamanaknak mao, mirna. Adda nana, mabiit laang tay pakitaken ka ti pinicturak amulada. Oh, kita am day nana, naluto ti mula daan nateng, tana sobraan ti chemical. Jak paikit di amu no anya day ta chemical nga inusar ni pare Pidreng. Anya, tidakes ngamin kin ni pare Pidreng, di na kaya ti maisuro nana. Uray agsaludsod to pay kat di na maaramid. Hay, isumot lagayam analuto ti mula da. Inton adadakes ama pasamak ni Mari Lolita ti pabasulen na. Ibaga na pa yan nga iso ti makagapo no apay nga agmalmalas da. Ay talaga nga awan ti manaknakam day tao. Adda kayo matgayam nanang. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka Lolita. Anya day tananang. Anya tinapasamak iti mulay o aya. Naluto kanumat ko na ni Pidreng. Nakitak matlaang tiladawan nga impakita ti karubayaw. Naluto tana sobraan iti chemical nanang. Anya? Imbagak mat nga agpa-advise ni Pidreng kadagiti pada na agardinero. Ngam di namat inaramid. Impagarup na siguro ahusto ti ammuna nanang. Basol na magayam ngam no agistorya si katidakas. Wen tasyak ka nung arod ti malas nanang. Talaga makagagkanyak de Pidreng. Sa dino ti ayan na, tagsarita kami man. Harimwarmat nanang. Jak amo sa dino man ang tinagturungan na. Saan mat ang nagpakada kanya? No kasta, adda ni nana si Mang itayan nyo, pare Pidreng. O pare, natanawa kita saan nagdiretso ak di ti balayaw. Limabas ni Nana si Mang dito'y itay, Juan Lakay. Di mo ka din nakita? Ha? Ay, saan mo't bagay? Abangan no idyandar aramida, iso ajak nakita. Nagsarita kaming tupay itay. Matanagan ako.
Amang nagpulong man na dyan, lulita. Ay, saan ba't siguro, pare? No, sakti sika, agpakumbabaak lang sika tinagkamali. Saan kayo ngagmalmalas? Nasubraan lang ti chemical nga inusar mo, isuan naluto ti mulayo. Imposible ya, pare. Posible ang mapasamak na ita. Iswa saan ka sigurado iti araramidem. Agsaludsud ka, karag iti padam agardinero. Iti kasta, matulungan da ka. Saan ka ta ti asawam ti pabasulem? Nasaya at tanagawid kan, Pedreng. Ay nawaw, kung naklakit din o nagawid kayo na lang. Dito ya ka maturaw, tapno makapagsarita ta. May papanitan niya. Planwan tayo anaimbag, dagiti rumbang aramidam. Ano niya? Wan, tama nga nupalpak tumanon ti imulam. Sana nakasapulan na nang. Enton adada ka sa mapasamak, ibagam manan na malas ni bakat ma. Anya klase iti panagpampanunot ti adakan kaya si Kapidreng. Papulutan ak nga rudan iti kwarta na nang. Saan ngagpautang ti siguro supplier ko. Ta anak pa yan nakabayad. Iso nga rod ngagsasarita tayaw, sakbay nga itad ko ti kwarta bulbuludam. Oo na. Pagadalam day tanak ko. Inton sumarunaw, agdamag ka, di ka agpakalaeng, kan lumabalen, saan aday tamalas-malas ti sangkay bagam, nalawag. Oo na nang. Dumawat kan tumulaang iti pamakawan kinibakit mo. Pagyamanam tauray kasta ka, kat an-anusan na kanibakit mo, Pedreng anak ko. No daddo masiguraw. Amang anoin sinanakan. Ay, nawaw! No nailawan ang nagkamali ka, agpakumbaba ka. Di mo ipasa iti padam a tao ti basol mo. No saan ka sigurado iti aramidam, agpasuro ka, tapno makaadal ka. Kan tapno saan ang masayang ti bannog ken kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.